የሃዊ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እኔ በጣም ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬም አዲስ ቪዲዮ ይዤ መጣሁት። ይሄን ቪዲዮ ሁላችሁም እንደምትወዱት ተስፋ አለኝ። እንደለኔ የሰው ሀገር የምትሰሩ ልጆች ወንዶችም ኢቶችም ራሳችሁን ተጠንቀቁ፣ ራሳችሁን ጠብቁ። በዚህ ዘመን ሌባ በዝቷል። እናንተ ስለ ህይወታችሁ ለሰው እንዳትናገሩ፣ ሰርታችሁ እጅ ውስጥ ያላችሁ ነገርም እንዳትናገሩ። ከዘመዶች ከወንድሞች ከቤተሰቦች ጋራም እንደዛ አይነት እንዳታወሩ። ለምንድን ነው እየሰራችሁ እጅ ውስጥ ያላችሁ ነገር አሳልፋችሁ ለሰው የምትናገሩት? የተናገራችሁ በኋላ ደግሞ ዋጋ እንደምትከፍሉ እወቁ። ዋጋ ትከፍላላችሁ። ህይወታችሁን አሳልፋችሁ ከሰው ስትናገሩ በቃ በኋላ እናንተ አንድ ህይወት ነው ያላችሁ። አንድ ህይወትም ለእናንተ ብቻ መነጋገር፣ ለእናንተና ከእግዚአብሔር ጋር መነጋገር እንጂ ለሰው ጋር መነጋገር አያስፈልግም። እዚህ ሚዲያ ላይ አያችሁ ከሆነ አንድ ልጅቷ ማለት ነው የአንድ አገር ልጆች ናችሁ። ሁለቱም በጣም ጓደኛ ናችሁ። ቤተሰብ ጎረቤት ናችሁ። ሁለቱም ዱባይ ውስጥ ነው የሚኖሩ። አንድ ልጅቷ ኢጃዛ ቤት ነው የምትቀምጣ፣ ስራ የላትም። አንድ ልጅቷ ግን ትሰራለች። ከዛ እቺ የምትሰራ ልጅቷ 9 አመት ነው እየሰራች። 9 አመት ደክማ ሰርታ ጨረሰችና ወደ ሀገር መገባት 2 ወር ብቻ ነው የቀረው። በዚህ 2 ወር ውስጥ እሱ የተናገረች ነገሮች ብዙ ታሪክ ሰራበታል። ልጅቷ ድራማ ነው የሰራች። ጓደኛዬ ከጓደኛ ጋር ማለት ነው ጓደኛ ላይ ነው የሰራች ድራማ። የኛ ጓደኛ ብሌን ያምን ጓደኛ ዛሬ ጓደኛ የለም። የአፍ ጓደኛ ነው እንጂ የልብ ጓደኛ የለም ዛሬ። ስለዚህ ራሳችሁን ጠብቁ። እቺ ልጅቷ ጓደኛ ናት። የአንድ ሀገር ልጆች ናችሁ። በጣም ነው የምትወዱ። ለምን ጓደኛ ስለሆናችሁ እርስ በርሳችን ትወደዳላችሁ። ከዛ በኋላ እቺ ልጅቷ 2 ወር ብቻ ነው የቀረውት ወደ ሀገር ማገባት። ወደ ኢጃዛ ወጣችና እኔ ገብቼ እንደዛ ሆኜ እኖራለሁ፣ በቃ ብዙ ብርም ሰርቻለሁ እግዚአብሔር ይመስገን ብላ ከጓደኛ ጋር ተናገረች። 1 ብር ሚሊዮን አለኝ፣ እንደዛ ቤትም ሰርቻለሁ፣ አሁን በቃ ማገባት ብቻ ነው የቀረኝ፣ ሁለተኛ መልሼ የሰው ሀገርም አልመጣም ብላ ትናገራለች። ከጓደኛ ጋር ማለት ነው። እቺ ጓደኛ ደግሞ ወንድም አላት። ሁለቱም ወንድም አሉ። እቺ ኢጃዛ ቤት የምትቀምጥ ልጅቷ ለሱ ወንድም ደላላ ነው፣ ወደ ሳውዲ ወንዶች ይላካል። እቺ ልጅቷ ወንድም አላት። እሱ ልጆቹ አንድ ሀገር ልጆች ናቸው። ስለዛ ምን አደረገች እቺ ልጅቷ? ስለ ህይወታ ስትናገር እቺ ልጇ ብልጥናት ለሱ ድምጽ ሊኮርዳ ያዘች በስልኳ ማለት ነው። ከዛ ይሄ ሚሊዮን ብር ሰምቶ ማን ነው ይታኛል? ማንም ሰው አልወድም። እናንተ ከፍታ ጓደኞች፣ አንዳንድ ጓደኞች አሉ መልካም፣ አንዳንድ ግን አልወዱም። እናንተ ዝቅ ስትሉ ነው የሚወዱ እንጂ እናንተ ከፍ ስትሉ ማንም ሰው አልወድም። ይሄን ወቁ። ከዛ በኋላ ምን አደረገች እቺ ልጅቷ? ከወንድሟ ጋር ደውሎ እቺ ልጅቷ 1 ሚሊዮን አላት፣ ስለዛ ምን እንዳርግ ብሎ እቺው ልጅቷና ወንድሟ ተነጋግሮ ለሱ ወንድም ኢትዮጵያ ውስጥ አለ ትንሽ ወንድም ማለት ነው። እቺ አሁን ወደ ሀገር የምትገባ 2 ወር የሚቀራ ልጅቷ ወንድም አላት ኢትዮጵያ ውስጥ። ይሄ ወንድም ወደ ሳውዲ ውሰድ ብሎ እቺ ልጅቷ ከወንድሟ ስልኳ ሰጠች። ይሄ ልጁ ደግሞ ወደ ኢትዮጵያ ደውሎ እቺ ወደ ሀገር ይገባሉ ብሎ ያሰበች ልጅቷ ወንድሟ ወደ ሳውዲ ወሰደው እና ወደ ሳውዲ እኔ ማንተ ምንም የምትካፍል ነገር ብር የለም እና ሳውዲ ስራና ራስክ ትለውጣለህ ብሎ ስልኳን ደውሎ ይሄ ልጇ ከቤተሰብ ምንም ሳናገር ጣፍቶ ሄዳል ወደ ሳውዲ ማለት ነው። ከሄደ በኋላ ከ4 ቀን በኋላ ስልክ እቺ ኢጃዛ ቤት ያላት ልጅቷ ጓደኛ ስለሆኑ ለቺ ጓደኛዬ ስልኳ ለሳውዲ የሚላክ ደላላ ሰጣች። ለምን? እሱ ወንድሙ ነው። ስለዛ ይሄ ልጁ ደውሎ ሰውዬ ደውሎ ያንቺ ወንድምሽ ሳውዲ መጣ
መንገድ ላይ ደላላ ስለተያዘ ደላላ ጋር ደላላ ልጁ ያዘ። ስለዛ ግዴታ ብር መከፈል አለብሽ። ብር ሳትከፍሊ ከሆነ ልጁ ይሞታል ብሎ በኢሞ ቪዲዮ ደወለበታል። ስንት ብር ጠይቃ ልጅቷ? 500,000 ክፈይ ወይ ደግሞ ወንድምሽ ይሞታል ብሎ ልጁ ደላላ ማለት ነው ከልጁ ደውሎ ተናግሯል። ልጅቷ እብድ ሆነች። ወንድሜ እንዳትገድሉ እኔ ካፍላለሁ ብላ ወደ እናቷ ደወለችና ወንድም እንዴት ነው ሳውዲ ሄደ ብላ እናት ስትጠይቅ እናት ደግሞ እኔ አልሰማሁትም ጠፍቶ ነው ሄድን ልጅ ምን ላርግ ብላ እናቷ አለቀሰች። ልጅቷም እንደዛ ናት። እናቷ ብር አወጥታ ወደ ሳውዲ ላከች ከደላላ ማለት ነው። ለደላላ ስንት ብር ላከች? 500,000 ራሱ ነው በምላሷ ከጎደኛ የተናገረች 1 ሚሊዮን አለኝ እንደዛ ብር ሰርቻለሁ እንደዛ ቤት ሰርቻለሁ ብሎ የተናገረች እሷ ናት። አሁን ዋጋ የሚከፍሉት እሷ ናት። አያችሁ 2 ወር ውስጥ ደስታ ወደ ሀዘን ተቀይሯል። ስለዛ ነው ኢቶቼ እንዳትቸኩሉ። ያገኛችሁ ነገር አምላክ አመስግኑ እንጂ ለሰው እንዳትናገሩ። ቀስ በሉ። ዝምታና ቀስታ ነገ ማለት ነው ጥሩ ነገር ትገኛላችሁ። ይሄው ቪዲዮ እንዳያችሁት ነው። ይሄ ነው ቪዲዮ። ሁለተኛም አሁን ልጁ ብር ከከፍሉ በኋላ ልጁ ተለቋ ትንሽ ከሄደ በኋላ ደግሞ አሁንም ተደውሎ ልጅቷ ሌላ ደላላ አሁንም ልጅሽ ወንድምሽ ተያዘ፣ ስለዛ ይሄ ብር መከፈል አለብሽ ብሎ አሁንም 300,000 ክፈይ ብሎ ሌላ ደላላ ደግሞ ጠይቆታል ልጅቷ። አሁንም እሱም ከፈሉበት። ይሄ ሁሉ ከፈው ከጨረሱ በኋላ ደግሞ ልጁ ወደ ሳውዲ ገብቷል። ሳውዲ ውስጥ ሲገባ ልጁ ይቃማ ምንም ነገር የለም፣ የሚያቅሰው ነገር የለም። ከዛ ከፖሊስ ተያዙ። ልጁ ወደ ኢትዮጵያ ገብቷል። ይሄ ሁሉ ብር በከንቱ ጨርሶ እጅ ባዶ ወደ ኢትዮጵያ ተመልሷል ልጁ። አይታችሁ ራሳችሁን ጠብቁ፣ ራሳችሁን ተጠንቀቁ። ለሰው ለእናንተ ህይወት ያላችሁት ብር ኢትዮጵያ ውስጥ የሰራችሁት ነገር ለጓደኞች እንዳትናገሩ፣ ለወገኖችም እንዳትናገሩ፣ ለማንም ሰው እንዳትናገሩ። ይሄ ሁሉ የሰጠን እግዚአብሔር ስለሆነ ከእግዚአብሔር ብቻ ተነጋገሩ። በቃ እቺ ልጅቷ አንደኛ ነገር እሷ ታማለች፣ በጣም ነው የምታማት። አሁን ትሰራለች ወይ ትገባለች? እናንተ ሲሆኑ እስቲ ምን ታደርጋላችሁ? ይሄ 9 አመት ሙሉ በጣም ከባድ ነው። 9 አመት ማለት እኮ 9 ወር አይደለም፣ በጣም ከባድ ነው። ስለዛ እቺ ልጅቷ ትገባለች ትቀራለች፣ እኔ ምንም የማቅ ነገር የለም። ልጅቷ በጣም ከባድ ውስጥ ነው ያላት። እግዚአብሔር እሱ ጎን ይሁን፣ ምንም ማድረግ አይችልም። እሷ ነው የሰጣች እጇ ማለት ነው። ለምን እሷ ነው ወጣች የተናገረች እና እንደዛ ነው። አጆሌን አፋን ኦሮሞ ዳቂሰንሞ ኦፊ ኬሰን ኦፌጋ ጥንቃቄ ጎዳዳ በራ አማ ከነ ኬሰቲ ለአዱኛን ኩን አዱኛ ካንቶ ታቴ ጅርቲ በረ ፍሪ ወልረት ይዱሉ በረ ኦቦሌስ ኦቦሌት ረት ይዱሉ በረ ሂሪያረት ይዱሉ ተረገኘ ጅራ ሚጨዮ ታከ ጎደኛ ቱራን ጆሌ ለማዳ ጆሌ ለማን ኩን ቢየት ጆሌ ቢየት ኦኮቲ ማቲኒ ሳኒ ኦላዳ ባዬ ወሊት ዲያቱ ሴና ወሊሬኒ ቤኮቹ ከዛ ሚጨዮ ማልጎቴ ወጋሳ ገለለግዴ ብሪ ሚሊዮና ተኮን ቀበቴ ማኔጃራ ዲጂቴ ዋሁን ለቴ ሄሪያ ኦፊት ማት ሄሪያን ሼ ሶኒሞ ኢጃዛቴ ሲማሌ ሆጂ እንደለግዱ ሼን ሆጂን ሼ ሆጂ ደላላ ካነጀቹ ኦቦሌስ ሽሬ ሳውዲ ጆሌ ዲራ ይርጋቹ ሽንሬ ጆሌስ ኢጃዛ ባስቴቹ ከዛ ሚጨዮ ብየሽ ዋንታቴፍ ዋሁን ደላይጤ ሴና ኦፊት ማቴ ጋፈት ማቱ ካና ሚጨዮን ሰገሌሽ ወራብዴቹዳ namni birri miliyoona tokko qaba sibira yoo sinjedhu inaafa wayinu keessa jira. Kanaaf birri san akkamitti harkaa baasnee nyaanna kan jettu micayyoon malachuudhaan sagalee ishee riikoordii goote ishee reediyoon haasofti tun immoo sagalee waraabdee jechuudha. Sagalee ishee waraabdee
gara obboleessa ishii dallaala sanitti ergite. Ka Saawudii dhiira ergu sanitti jechuudha. Gaafa san mucaan gara biyyaa dawwalee obboleessa micayyoo birrii haadha miliyoonaa fudhachuudhaaf waliin tanagaaggaranii birrii tokko hin kaffaltu nama biyya tokko waan ta'eef anayyoo soo ta'e deemuu hin danda'a. Birrii tokko hin kaffaltu kootu si fudha odonaan jedhe biyya keessa teenyee dhuguma hin hawwina biyya arabaa kana waan ta'eef dhufuu danda'a. Kanaaf dhugaasee mucaa warra jalaa dhukatee warra tikeetti ni mijanna warra jalaa dhukatee mucaa waggaa 18 badee deema. Gaafa Saawudii ga'u micayyoon as ijaaza jirtu lakkoofsa micayyoo hojii hojjettee galuudhaan amma jiini 2 hafuu kana obboleessa ofiitti kennite. Obboleessi ishee sun irratti bilbilee obboleessi kee karaa Saawudii dhufaa jira. Waggaa karaarra deemu dallaalaan qabame birrii 500 yoo kaffalte malee obboleessi kee ni du'a jedhee immoo viidiyoo bilbilee obboleessa isheetti argisiise. Micayyoon akka ibdii taatee iyyitee akkamiin deemette haadha ishee irratti bilbiltee akkamiin deeme mucaan amma imoodhaan bilbilanii akkasnaan jedhaniinaan haati mucaan erga bade guyyaa akkana guutee biyyatti barbaadaa jirra jettee itti dubbattee amma birrii kana kaffali yookaan mucaan hin du'a jedhan jetteeni intalli jechuudha. Haadhaan haati ilmoo kun ajjeesan jettee birrii san 500 kaffalanii dallaala san harkaa ba'ee ammas osuma deemaa jiru gara biraattis dallaalli qabee hin beektan ka Saawudii irratti ijoollee dhiirati irratti maaltu akka gaggeeffamaa jiru. Karaa san irrattis bilbila isaa wal beekan dallaalli waan ta'aniif kuni bilbila kennee fi micoo irratti bilbilanii viidiyoo waraabanii viidiyoo akkuma argitan galcheen jira xiqqoodha. YouTube'n na adabadeen sodaadhe. Kaza ergasii booda maal godhanii mucayyoo ammas 300 kaffaltu malee mucaan asitti hin du'e jedhaniin. Imoodhaan viidiyoo bilbilanitti argisiisan micayyootti. Micayyoon ammas kan ibdii taate 300 kaffalanii mucaan achi darbe Saawudii seena. Gaafa Saawudii seenu mucaan iqaaman qabu nama hin beeku eenyuti iqaama isaa baasa warra eenyus seena osuma karaarra deemu poolisiin itti dhufee qabe. Hin beekta shorxaa Saawudii keessaa. Gaafa isaan qabamu gara mana hidhaatti galee isa booda Itoophiyaa biyyuma nun dadhabne san nutu dadhabee shirra deeme malee biyya ishee nun dadhabne san itti deebi'ee gale mucaan. Harka isaa duwwaa haati dhayxee booleedhaa fudhatte karaa bichaa deemeedhaaf birrii 700 fixee galee jechuudha. Miliyoona keessa birriin meeqa akka hafe ilaalaka. Kan afaan keenyan haasofne boru aarsaa itti kaffalla. Dafqa keenya irratti dhangalaafna. Micayyoon kun ofishiitii baatee birrii amma kanaan qaba jetteeti waa kana hunda kan baaste jechuudha. Baazawwi waniin amma dubbachaa jiru kun soba isinitti fakkaachuu danda'a. Garuu ijoolleen saamii miidiyaa hordoftan inni dhageessan jedhee abdiin qabaani kana jechuudha. Kanaafiyyuu micayyoon tun hundam sagaleen ishiyyuu ni jira. Rikoordii gootee kan ergite jechuudha. Kanaafi yaa obboleeyyan kiyya hundi keessaniyyuu gaafa biyya baatan of jijjiiruufi erga of jijjiirtanii booda immoo jijjiirama keessa san maaliif namatti himattu? Gaafa biyya jirtan rakkina keessa namatti himachaa turtanii hin himattan. Gaafa bunnaa beetii dhaqnee foon xibsii nyaannu suura kaasnee postonnaa. Gaafa mana keessaa akkoo barshiroo nyaannu hin postonnaa. Miidiyaa irra baasnee postonnaa hin postonnu bara. Narraayyuu jalqabee jechuudha. Gaafa nyaata bareeda hojjedhe miidiyaa irraan baasa. Gaafa nyaata garuu anaaf ta'u nama fuulduratti yoo nyaadhe haamilee koo na cabsu nyaata xiqqoo ishee gaafa nyaadhu hiyyummaa kootiin ol hin baaseen postotaa badan. Kanaafi na argaan booda na dhoksaa fida. Dubbataan afaanii dubbatee na rukuchise jedhe mataanii jedha taratiin tokko. Kanaafiyyuu of eeggadhaa, of qusadhaa, waa'ee keessan nama hundatti hin himinaa. Waa'ee ofii keessan qofaan haasa'a. Ofii keessan qofaan dubbadhaa. Namatti himtanis himuu baattanis wanni isinii dabalamu tokko hin jiru. Wanna isinirraa hir'atu jira malee jechuudha. Because namatti yoo himtan aarsaa isin kaffaltan akkuma micayyoo kanaati jechuudha. Akkasuma immoo ijoollee baay'een ni jiran. Ijoolleen osoo hojii hin hojjenne gadi ba'anii ijaazaa ta'anii zarat jedhanii qabamanii gara biyyaa galan. Isin immoo boota ijaazatti wal bartanii dalagaa kushiina madaamii keessa dalagdan.
gaafa isaan biyya galan maal godhan isinirratti bilbilaniit jireenyi biyyaa waddadee mana mataan banaafan mana uffataan banaafan maaloo maallaqa amma kanaan liqeessi maaloo birrii amma kanaan liqeessi isiniin jedhan wayne hiriyaatoo anaa jiruu rakkataa anaa rakkatu jettanii fuutanii liqeechitaniif gaafa ji'a 3 ji'a 4 guuttan bilbiltanii haaloo maaloo galuufan bar bilbila birrii sanaa qopheessitanii birrii maali natti kennite cirraash birrii itti nagaafattaa itti bilookii si gooti eessatti deemtee kassasta eenyutti deemtee himatta osoo rabbumattuu himattee rabbi waan akkana sirraa hin qeebalu sirraa hin fudhatu samtashaal because ofii keetiif deemtee kennite rakkataadha maan kennine kan ija hin qabne meeqatu jira isaa birrii 10 odoo ergite kennitee fi nama birrii 50 liqeechiteef kana caalaa rabbi biraa eebba argatta karaa dabartaa jechuudha gaafa lubbuun kee darbe kanaafiyyuu nama qaama guutuu nama qaama fayyaa qabu birrii keessanis hin liqeessina birrii liqaan hiriyaa keessanis isin dhabsiisa birrii keessanis isin dhabsiisa hamtuu gaafa taatan garuu hunduu fira keessan hunduu hiriyaa keessan kanaafi maallaqa keessaniin fira hin bitatina firri maallaqaan bitame akkuma maallaqni badu singatee bada kana sirriitti of eeggannoo godhaa waaqayyo hunda keessa waliin haa ta'u waaqayyo nu haa eegu malee baazawii of eegnee hin dandeenyu barri kun baay'ee ulfaataadha viidiyoon ani qabadhee isinii dhufe viidiyoon kiyyaarraa kana fakkaata turtii bareedaa akka waliin turre abdiin qaba share like gochuu hin dagatina viidiyoon kiyyoo isinitti tole warroon isinitti tole immoo itti fufi gorsa akkana jedhana barreessa warroon isinitti hin tolles akkasuma jechuudha bye